Zenica je bez sumnje grad koji u posljednjih nekoliko godina pravi krupne razvojne pomake. U prošlosti obilježenoj stalnom borbom za teritoriju između općine i Željezare, grad je bio u stalnoj defanzivi. Zadnjih nekoliko godina grad počinje sukcesivno odlamati dio po dio metalurškog kompleksa i nuditi ga na korištenje poduzetnicima. Važnu ulogu u osmišljavanju poduzetničkog naseljavanja novoosvojenih industrijskih parcela ima ZEDA. Kao osnivač, općina je pred nas postavila precizno definisane zadatke. Saradnja između općine kao osnivača i ZEDA kao implementator općinske politike u sferi poduzetništva je izvanredna. U tehničkom smislu u ZEDA rade 4 zaposlena. To ni blizu nije dovoljno za obavljanje ovih zadataka o kojima sam govorio. Zato mi koristimo sistem spoljnih saradnika i za sve složenije zadatke angažujemo stručnjake iz svih oblasti koje u ugovornom djelu angažujemo i ugovaramo za određene poslove na određeno vrijeme. Znači prvi put dođu da se informišu šta je to inkubator, ja ih onda uputim da li kada kažu svoju ideju, šta bi to oni radili, ja ih onda pokušam uputiti šta im još treba da dostavi uz taj zahtjev. Kada komisija odluči da li je on za poduzetnički inkubator, kada je boduje njegovu prijavu, odnosno njegov biznis plan, onda im pravimo ugovor o predinkubacionom periodu i to je mjesec dana pred inkubacije gdje su mu sve usluge besplatne. Naša znači pomoć u uputi gdje treba da se registruje, na koji način i nakon toga znači to u periodu od mjesec dana tek onda on registruje firmu i može sa firmom da uđe u poduzetnički inkubator. S druge strane, znači ZEDA služi kao jedan link između tih ljudi i eventualnih budućih investitora ili kakvih institucija kojim tim ljudima znači, mogu pomoći. Naš zadatak se sastoji u tome znači, da im pošaljemo, da im proslijedimo informacije gdje mogu dobiti bespovratna sredstva ili sredstva znači, po nekoj nižoj cijeni gdje je niža kamatna stopa ili naknada ta koja se plaća. Aktivnosti ZEDA ne ograničavaju se samo na buduće i sadašnje poduzetnike. Program djelovanja agencije obuhvata i rad sa djecom i omladinom. Znači, mi smo posjetili poslovnu zonu Zenica 1 i biznis inkubator Zenica, gdje nam je direktor agencije ZEDA Muhsin Ibrahimović pojasnio kako funkcioniše taj inkubator koji oni vode i približio nam je u praksi šta znači voditi poslovni inkubator. Ono što mi u teoriji učimo mogli smo vidjeti i praktično. Mislim da fakulteti trebali više učestvovati u tome da povežu studente koji završavaju sa firmama nekim, da im nađu neki posao da osiguraju. Tako je u sklopu LEAP-a održan konkurs za logo i plakat projekta gdje su učenici osnovnih škola ponudili zanimljiva grafička rješenja. Predložili smo općini projekat formiranja Centra savremenih tehnologija. Na našu radost interes je zadovoljavajući. Cilj nam je stvaranje jednog prostora ambijenta u kom će se ti mladi poduzetni ljudi družiti i zajedno kreirati i stvarati ambijent za svoj rad. U budućnosti ZEDA će postati jedan centralni instrument pomoću kojeg će općina Zenica plasirati i realizovati svoje projekte iz sfere razvoja općine u najširem smislu, od privrede do društvenih djelatnosti i šire. Iako s malobrojnim osobljem i skromnim finansijskim mogućnostima, ZEDA je u 5 godina djelovanja opravdala svrhu svoga postojanja. Kako Bosna i Hercegovina bude napredovala na putu evropskih integracija, sve više će rasti i nužnost jačanja agencija lokalnog ekonomskog razvoja. ZEDA očigledno zna da ti procesi zahtijevaju stalno prilagođavanje i sticanje novih znanja i vještina. Upravo ta svijest ulijeva povjerenje da ćemo u narednim godinama vidjeti agenciju koja na savremen način služi poduzetnicima i građanima Zenice.